Ovo je CES 2026, mi smo kod Samsunga u gostima, a ovo je njihov dragulj u kruni, micro RGB televizor sa 130 inča, da ne kažem cola. Ovo je, po rečima Samsungovi predstavnika, njihov next big thing. Ovu tehnologiju smatraju savršenijom od OLED-a, sposobnom za jače boje, bolji kontrast, whatever. Svi njihovi super premium giga modeli će biti urađeni u micro RGB tehnologiji. Ne znam, gledajući ovo, mogu samo da se složim sa većinom toga, jer tako bih ga rado posjedovao. Nešto drugo da vam kažem, evo ovdje možete vidjeti nekoliko informacionih tidbita, šta oni kažu. Da li je ova nova tehnologija ubica OLED-a ili nije.